Kini ki samla ki bakentup yu hamisha niya suyam ubabit khar sono bat upen shrine mi ki rabon shilla kila shajir benya shimbenta haka jingale kai wako World Kickboxing Championship Italy arhajar arpoe kabalong ha Italy kabala sedang nadu ka khat santarik hadu arpu sautarik mentau benai risau arhajar arpoe hakane kalimpung ya lekai lawan shimbenta kumbahin riu punyoteli kiri kapertai badna India kidon arpu prangut ki balik shimbenta syagane kalimpung ya lekai wako haka arpu kendai tarik mentau benai risau arhajar arpoe ke Meghalaya State Kickboxing Association kala peliang burom yakini ki laingut ki samla ka jela ha Assembly Hotel kepadon ha kendai lat. Habakran hakani ka program peliang burom kini ki samla kila penpau ya ka jing sngongo ya ki bahi ngasem ki bala kershani ki banyo le ya shimbenta syagani ka limpung ya lekai jongka wako bat haka ju ka por ki yam pangnud namar biki sngosin e ya laki ki meki kpa bala hak ban penlut pisa ban kershani ki bakin yo lat ban le ya shimbenta syaki limpung ya lekai jongka pertai. Shu kila kentu ya ke sorkar maka deban phai kemach ki kun samla ki badon sab ban ya lekai haki jing ya lekai beper kaba nanti kaba jing dulu kalamba ni hatan panade takadaw keburom kale cha meipa ibalong i jan mi ibalong kesam belum coba benar kesam kai lah kesam lah sim Bak ngadak kasi sarong hawa ipa iwa bersengaya na lawan ka tadi bani may bopli long kay ngarap bagi lidah saliga yo sa kan sa kan show man nam ta juga ada kan ipot ngadak kasi so komen bo boleh la kuy nga bat la ai nga ji kinang kursyang ka pai kipa sno alang ketika dia langsung ki baki harap dengan tam iman yang bagian dua ini ada kerja ketai dai yang ba ai jing terus trong pi ngan long tông long ai muslim trong pi ban ai ketika dia bat kajing keluar dong ni kalau sahabat ila kalau yang apa rapat ila rap sibun lu bangamak suban sikul yang ila harap dengan tiket penganjom oleh lakas tu Itali bat imei pa apa kata karam lu bat hoi anak rek sokar kam la mai kam dai mas no komen ba jing kendu jing arab jong i sport minister yang ahi om yang i klemyo para lain imi kendu handai jing arab jong i yang mar bangaju ya trelang bat i ngaju kloy man arab i jong kam jong i dak kloy bat i jo i ru yang bang le kai ha wa bon kita namen iskun kita nak kerja kai kloy ban no senyang bat ibadalang hani baru ba philap lut kapor ban penwanang ban snolang ya kajing wan jungi stay wala kajing de jungi kalau pa jenjaras injar nan kongsni aga jaga pingin yo paktes ni hapakat ya kapsa ngilong taw mong khrong utaw mong lakai ni tur ban khrong sini stay ni tur ban khrong sini stay nim yo ban blut ba kapor ban asikabang praktes nim yo sho ni perkat ya kapsa ni tersan ya kapsa ban ya kabal ya karu ndai kajing don kacung play lar kamti bat dulu iki brio ki baha ki kroi ban sopor adu kamusim joki gila ai ni kendat kesot kata kenya juga kendat kesot karena kan show ini akla jungi ban pendap ban yo ban ASHA Federation takada mamsum ngamsno ngah sempat joki ngomong ye amar ngalong tak kena terus stop pe la sa atau apa boleh ai jadi kerja support lagi pengalaman apa istir sebagai bun ki produk perjot kelas ki berbisnis ki bahasa Arab kan balak support jujur ikut jangan sadun siang bahasa musim bagi bahasa tin dengan ganti kat sausnem ajar kat sausnem dah yang itu yang dekat nanti aku sangkung ai guru Israel dari iba wadai dan ngakam gajam kebakia dari central government puan biar yo i
Ini kita badan kita sab kita dan kalau ia bentuk ini paling jadi kita kendu bahar kom menang kru ini kino lehkai kendong construct kumna smith sampung barang terter na boy pat cikitan kendong construct adu nang sor bangi don kani kami Meghalaya state kickboxing ka ba sa musim ngini ka pos por bejin dong ni bari de ani kali matro ngai mu skade hadien sama saja kebalas turmen yo pan participate kade arjal arpo apo in wago indian yang di turmen de jingdon yang ni ga pandemic covid khot kalakta ni sibun kamtam ginong lehkai nimyo ban le skihol nimyo ban practice nimyo ban lumbong kamar kata ka protocol SOP kamsha ini kum ginong lehkai ni don ni kata ka kakta gijimut kat ni habung nimyo ban lehkai adu arjar arpo adu arjar kue te benukong doktor men tasnem hadin katratli benanyo sementa syaga kini gawako India Senior National Kickboxing Championship ko belum hapo gawa habanai Agos na doan dia akan dai bajing sementa jungi satai kamde ke besok memar ni hab maintain kita ki shom stay ni hab maintain kita ki SOP nadu ngimi national do po Shillong hab test kita ki RT-PCR unda terter ni hab maintain madu bangin po si goa kamde besok oleh se shom po si goa dan idon ni we ni paling ngilong positif the whole team ngala ben disqualify te kunta Sinyal itu jungi dekat train, ni hab maintain, ni hab fikir dalade. Kata jimut kat lagi berani ni mio practice nimban ke tournament. Ngila susakut selung hayam. Teka bae ini keban phai biang kata ka peak performance jungi. Te wala be kata yanu yo play ni marba ula ris marni hapeng nginja inti ni film wad bengiwan nang teng ni la ben perform kat bangla kan gumila ampok gua kade ka kabe tournament nomor ba kade ban maintain ke kowet protocol kabe ini yang organizers kumba kasan pangnud na lehkai gubna po gua hadin bangiwan nang ting yo kumbala bantai artli gold artli silver ban artli south league bronze sabang mga nariyo kabe gold kabe silver ban ngala bat hadu new scene national champion nadu ada khasa hadu ada koi tenang to masya select represent ni India Segani Wako World Senior Kickboxing Championship kabalong apo Italy do kapsan do afsa apo Oktober apo Jesolo Venice Italy kawat kubor ka bakamen dai ke ba susi galong anda lawan nang te na po gowa nomor kidon gi teammate sungi ngi arfungut prangut ki bayo positif kata pada ni hap set slung kumba spus ni kasan singi kata pada gi practice ni myo ban practice kasan trik ni lat ka quarantine trong September kat ni buat praktik nga ada benlik cepo Kolkata benlik visa namar banyo visa benlik European country ke Shenzhen visa kam dek besuk ngit ba kila asat let ki baca apply ke stu kat no jing ban yo ik visa Shenzhen ringes mu ban ke Indian team ni don ar prangut ke sien ban kom ni yo ar prati visa kau tak katang siam jige long ngibit nang ni ar pratrik jong September ngimde yo thang kita praktis biang ni lech national training camp ke belong po una na do strict do pratrik nang ta ni continue ke national training camp yang po arena de kata ke bengmin hingi de ben fokus ke jin kai indai kum gino lehkai kumba pila smu ni gino keren ni babit na keren ni ke bengin ki atlet sang jika bengin long kita gino lehkai ki ben fokus ke jin lehkai ban 100% jing lehkai mar ke jing duk mar ke jing siam jing sibun ki jing ke jing ni khamtam ke jing duk ke jing lek ke bajangai nang ne sepo Italy ke jing duk ke bobon ni man se ban hap pelut na plahawai ni la li kendu minister sport minister ni la kendu chief minister la keluar Andre ke bobon ke jing duk ngimpat yo ke jing rap aduk ngamtip aduk landong ni yo Dari jadi ni jumlah jungi kau bang aingo yang asyik mengambil babit kulak pempau, babit pensaing pempau.
I will speak a little bit in Khasi so that our friends from the media can understand more and reach to the more general public. Nakaliang kejonga ngasngo panong kumusamna ngasong sarong ya ka jing don bentang ni. Kini laimut ki berwan phai minta kasngi nari Italy ban represent omtang ya ka jela ndre ya kari brokoi. Aka jing sngo jongi ngisngo ba kini ki samna wala kila wan phai yangi kila de lupa kita ki job. Kila job shibun namar ba ka jing wan phai ka jong ki kila ra ya ka nam jo ka jela badi ki samla jong ka jat ben re jongi. Kumuwe ni ki samla ba persyang ban yeng hala ki jong ki jat ngasngo banong ba kerpa dia ke sarkar baka dia ban phai khmat sha ki sports ki balong kup kini ba kinangla ki samla ba kinyo ben sim na don ke jing kersan na kaliang jong ke sarkar ngipet mo sha kiri ki boker ngipet tang ki jelah ni apa notice kanu ki state government ki kersan ngipet kumnya kanu lehkai boxing ka Americom kanu ka government kanu ki private companies kanu kini ki sponsors ki jo ndai kaulong ko basungsi ka ba ngintip menta ka singini ba Lorenzo ba hadu menta lesi ka jingirap na kalian jong sarkar kadang dunas mo pelat tingi kerpat kapor kadang don ada ka sarkar kanang yai kentiu kanang aimin sim ye kini ngatrai pemila ongi ba hajaka bakin be nakawai ka jaka nakawai komras ban be jingirap kilala pulut kampung kapor ke jongki na mentaka ban pen praktis benang kiu sakmat ban yo iki training ki bedang kam ai bakani ka sin ka bukuan phai bangi ku ke jelang in sarong umaki om kentiu laki jong ngin kentiu kini kilai modru bat kinang yai long kita ki syarak ki banang pen snow ya kajat penrio pada ki sama jong jendra jongi ki badan kasap kaba lesi kala ban ai inspiration ni kui kiwero tang kini kitin na kaliang kejonga akin bok kiwang ni kini keseng akin bok kiwang do kini kinong yalam bat ki ba la shan nadu kat bermensim nadu kapla tinggan naladi kisai penyerap ya kini association dan bok bakana kiu sakmat bu ya bi apa kajing duai bat ba sesisian aku play kini bat na sloban om ba dalam kai kapor ka sarong ya ri ba jai bedre